Malakurun Wangavenchi Brown Bull, Kana International Radio America. Raja Kaya Katonat Kotone, Netina, Kajan Ta Well Guru, take a tot to Bakwin ye, teacher, Realaka Ko be a ling, and Tama be a rodun falfing. And while a Changa Barrow, Kapayan Wandian, Ron Kisne Dangro, with a well badak. Master Yamaguru, but work a general Nur, the Alten Jisia, Manitan Kansia, ten wood young Nikan go by Chiang Nora Bagamakan. Mata ye melyang aja gua awal loy duna gua. Wich mon cha ye lyak ko wo bi hiyo mori bi ganak. Lyak ye ko wo bi hiyo mori let ka dwor ka bi hiyo mori bi ka gang. Lyak ye ko wo ti ka na. Ko wo jin bi gware hiyo mori ka bi jegre hiyo mori. Shide mer wo gua ko wo a jin notorious ko wo ti again hiyo mori. Chaba matwa ga raja mo. Bukan na ler ya kabal lo yan naga tingin wan yan jaro lo dia ten kitya ya mena ten kantya yi teni gwa do ma kitya yi tin naga biya ngaji wona ne kide ma gwa golla garu bu gwa dor hiyo more me da lo kon ga der ya ka lya ko ga der ya ga tele me chit ga ya to ko fu tele me chit ga ya ko me kya ngaji cha no ri jena sa ya ngoma dara lel bere benye dan belele je ne ku kon gal ka nyal kap kon ga der ya ka nyal chol kon ne notoria won wora ma gwa but chang be chaitan ben nang rar kana tang gan e be ku ju i je ne be yu gwa chien dien ka baraman la chaitan en mo je ka riek che ba bai ni je wi de ken face no rodien shimo ta ban da ngai la chaitan ka jam men ku je la gwan ka gan ma char chu je ro lo dia ro chu nyok liam kor ma tia chi wu liu ni tang ge ni wo ka liu dor chit ka jio ka de ra liu dor chi ma ni well ma te je ka ye je ne ga do ko dialtin ngot chu kyung ni ken ma te chi tai to wo jin bi yugwa dor hiyo mori shibu gwa ko wona gane hiyo mori shibu gwa ko wona gane deinuku shibu gwa ko wona gane family do ke jan ba jin no yama bu gwa ko wo le ka ko dor gang ke mo yi ka ko kun mo yi ka wari mo yi ka bi ni mo yi ka kom ni de ka fiu ka pel tok du bi ka kamen cham ajan goy du no ma ba cholo turwal ci de mera turwal ko wo hibe kai dor bi hiyo moro nak ko wo ba wo mo ga kwan chaba tuok beliu ni jin chede ka tanginya beliu chet ka tanginya jin jaro lamo ku go de la wo share akara na tulet bugana luye ni gwa a wotele mi chika hien dun wi mona ta je chak tuno ko ta ko kon ka chabde ha da nuore hibu kon nuore ka twa fi jino Sudan tu bro dan gang di kon ba kon ro dan ko wo hiba kon chenga jek aran no raja ba yoro na la yo ye jin ga de ya ga ya teka bi yiga jarol mo gwa dor hien moore ni nuore chibu mere jorol mo gwa ko wobi nuore wo nak rama nana let ji jegre nuore bi face yene je ko taram lenji ka ngan taram lenji ka roj taram lenji ka anything kan dial per ko ka yit kiji hi wodir khaira re banyi taban da ngai mu kulo nang nuore loy da te me dan dung kien na ka ma la chale lanken gwa ya dan ne wo yin jik tin ne ju na da ne e gan ma chara ka jol ju ga dare chi lo nung na da yinga dung ti lel ni man na gan ta ban da ngai chenga pan dor ma la chale lang ken tamen de le ban ka yin ko kira ti chi gan wor de ban ko e jeno rojo ba joro nan guru advise ba kam ye yen joro le dialen tun ngut chung ni ken kana tin chi kai ra ru bi yu gwa hien dun chi ba ma gwa dora ma den e jeno ni man dan mara sa tong yik the panan the artist te ga din me cha kamrar me betwara ket ka changa die ka pai die marasa tong yik dor mala chale homa ha Nebraska yen che lang dia alti la chal ga changwan dong kanyongore real chere nyanya dun batwar ka changa die ka payen die dien dor mala chale homa ha Nebraska chedin mi jidit che kamrar marasa tong yik chedin mi jidit che kamrar and wo batwar ka changa die ka pay die chokon dia invited and wo ban yik bentin ko chedin mi jidit che barar ka je kabana cancer dadamo banaje aten kondial yen panani tin kono latakel ka marasa tong yik batwar ka changa die ka fayen die dien ron kide dangra wure wal badak dor mala chalke good life Nebraska engeno nya yan ke malwal community under the leadership of Congress nya yan ke malwal community under the leadership of Congress but ka ngar dor mala chalke halbeli Minnesota ka changa wal ngwan which is next week campaign one man the nyayan the malwal gawut community under the leadership
of wood milashal ke kongret tuan again yan bataka ngar bataka federating party mabapot kay chanka welwan ka fayan wan diana me which is next week Dharmalai Shalke, Omaha, Nebraska. Dharmalai Shalke, Albany, Minnesota. Again, Hialingba World Community, the Lake Women Group, under the leadership of Shuldio, the Lake Community, under the leadership of Shuldio, Bayukta Kangar, Omaha, Nebraska, as well. Chet Commandan and Ayane, and Charalaka, Nino, no. Nyumandan, Ni, Nyan Cheltuong, the Lara Queen, Yan Cheltuong, the Lara Queen, Batakator, Kawan 26, Kapaya Lai Chalka Fayan Diadian, Kawamaha, Nebraska as well. One of the Pananbo, Kapanana Dial Tintor, and Yeno. Nyumandan, Ni, Te Sister J, and Nayene, Nya York, Nyumandan, Sister J, Ka Canada. Betor, Kachanga Jananga Widakel, Kapayan one dia na me Dharmalai Shalka Homo, Dharmalai Shalka Calgary, Canada. Kahol, building an ala yentidia Latinian Canada. Our sister J, Kanamatorname Baker, North America. Taramak Bakamrar, Kachanga Jarwidakel, Yenji Canada Dial, Tuktin Yukundial, Kanuara Kangwan. Shaya invited a sister J, Kuwubia Taranamo, Bia Wahaten. Mendadian alarka yen yenor community wo shibronbol shebe teka ngar an wale chataka emergency conference mi roda kas ke jenta wal mem tatin antamen emergency conference mi roda kas kwatak le jigmandan ko runwang so shebe mek to Omaha, Nebraska kaye wangara go ahead and do whatever mite mugora biangatak kaba kamya kene waya goriya na kajamo enjeno mlono go wedi nor community kangara nanan tiara laka kajak damandan ko bangaran belit ko anam kel kaye medong de la malad an wala bachate ko emergency meeting ke Queen International Radio America tutika kene guru wo biya lenga tonat ko tongne ne tenat mlono wo yen official dial ka fela mayo shirke men jalariye shukume dung self-care mayadit che security niti 25 personnel shakari alaka and will be na kidnap ka Kenya ka Uganda as well as anywhere shika you to one to shop ka $10 million chaka committed nene toto wo ba na kidnap official SLM iodial tiada rodun jalagwa shika men jalari changa pan ka warga ga chagorar and wo me jin US citizen bija gori bi woka embassy dun bi warga wakan me ba ji ganka je US embassy ko US embassy changa yu je jube chuka terrorist tatoka ken gor wo bi ngaju ko tongna ne tina awa baran liak dorian chaje ba wo liak dor ko wonna ga chemore haven chi boron bol kanat International Radio America here in USA.